98.5. Cool ang summer ko. Okay, Karupa, we're back. And Apo, you're still with Manong June and of course, John Magditoy, kalatakan na po nga radio station when it comes to music and the news. 98.5 FM, iti Idol Teng FM. Kaya, Donna San Antonio, kung na dito ay agyama lang mga idol na nakantay, di-request ko nga inawan pateng, nagmayatan na ngamin didinggan tayo boses ni ating JM. Kung na naman ni Fernando Lantano, mabalin nyo kansyon ng GCC with Ainal Pasan Kapsa, tatay. Okay. Rochelle de la Cruz, feel na feel manong, kaya mata move on. Someday you'll meet a nice and better than her. Of course. Ayan. And, Jetrondo 20 Retondo, okay lang ata manong, move on na lang, mas masaya maging single ko na naman. Apo, dapat mga single ita. And Fernando ni Alma Erpero, request po para kay Jack Balangge from Alma S. Erpero, ti Tayog Pangasinan, awan nagbasura idol. Idol kayo unay FDD, makaawan na kayo ti problema. Hello sa mga taga Tandol Kabatuan, Isabela ko na naman. Oh, thank you. So, ito yung apo official text line tayo. Apo mo, good PM kuya, pa-playman, Jikoton, Titaltalon from 0696. Kuna naman ni 2379. Good PM idol, shoutout nga po family Samson. Kay Samson, ay Paul Samson, happy birthday. At sa anak ko na si John Ciel Riley. At asawa ko na it's me, Rodolfo Kubangbang from Del Pilar. Alicia, request idol, perfect Ilocano version. Thanks, idol, good. God bless us all. May sama na manong kablao man tilakay ko ni Tristan nga agbanbantay ti ubing mi tamadama nga aglablaba. Thanks, Bel ti ilagan sa rin. Ang pangal daw yo dita. Pa-request mo di manong day sabon from para kanya mi dito ilagan. Apo ka po taglablaba isunog ka sabon mo te kuanan. Downy kaya mo. Okay na yung bagal daw kanya yung amin mga idol kablao man nagitoy adda ditoy balay mi nga madamang agububra Auntie Julie dainang ko nga madamang agnitingag tison na tayo nga nagmamayat kan perikos man idol DJ kanta nga bukal-bukal lagi ang idol from din kabab di ilagan seri Isabela. So bukal-bukal man tisigi man ta awa mo di kaduak pada sa mga kansyon dito. Actually this is not my piece but I will try. Puraw jay bukel tambo-tambong Nuna labaga jay bukel bugbugayong Nuna ngisi jay bukel takikawdi Nuna silap jay bukel ukel No natangkan jay bukel ay nyug dayta No nasilap jay bukel kamatis dayta No nakulog jay bukel ipong dayta No nagkuti jay bukel sikug dayta No matpis it abukan latag dayta No kuri bet abukel pasas dayta Ngem no sunggar abukel mungay dayta No na unag abukel man dayta mga idol, pabati naman po kami ng mga tropa ko na nandito sa Kubo na nagpapahinga at nakikinig po sa inyo. Pa-request nga po yung song na Buksit from Zine ng Mountain Province. Okay, nalpasat tayo na nagkuda ita. Buksit.
Nupuraw jay bukel, tambo-tambong. Nunalabaga jay bukel, bugbugay Nunangisit jay bukel, takip kalving. Nunasilak jay bukel, bukel. Nunatangken jay bukel, ay nyugtay ta. Nunasilap jay bukel, kamatis day ta. Nunakulog jay bukel, ibong day ta. Nunakuti jay bukel, sikog day ta. Numapis ita bukel, ampas day ta. Yes. Nukuribet-bet a bukel, pasas day ta. Ngem sunggar a bukel, muknay day ta. Uneg a bukel, manih day ta. Okay nga rod, kadagiti manan na apo pangablayo. Pa-shoutout man natin kadagiti pamilya Aquino, Aison Fajardo de la Cruz, Ken De Leon, Ticoyapon, Nueva Ecija, from Auntie Aida Pascua Clinton. Mabaling i-delete amin ang karga na ato yan. At doon ay ati Sige, man. message. Apo. We are sorry but our text line can no longer accommodate text messages. So agbura kami ta sumbrak nga masige. Good PM kuya, paki-greet mo nga kami dito sa Bantay family. Julian Donato from LV ng Santa. You know what? Where is Santa? Thanks kuya. I don't know where is Santa. Santa Claus is coming to town. Good PM Idol, Sir June and ating JM Kablaon, yung man ni Genesis nga anak ko, binagkat ng radyo dito kwarto kan amin nga Clavero family J. San Mariano. Thanks, Yole. Yole. Binagkat na in Yole na. Yole na. Okay, naimbang aldaw mo, sir. Kablaawa man ni. Ano siya lang dahil dyan. Hanganda ka binati. Okay, bye. Duwa nga, isuda Jenny. Kini, ako ka. Inulit na ngamin nag-text. Isuda Kenny April Joy. Kenny Zemia Jane. Kan aman nga taga. Banagaw kan family Alejo. Ken, Galinato kan Gako. Ken ng Rona. Unay, sir. Tagiti uncle nga aga kagwapo dito Banagaw, sir. Nang kablaaw ni Mary Rose. Thank you. We are not familiar with our place. Dati request dito ay Aji Bulan Kano. Jeman Buwan ng Ilocano. Kantaamon ako nada. Okay, into the third hour apo for the meantime. At nagtang man iti ko orasan apo ti pa nagpupugto. So nga day with your name. Mabay, Diyos ko sa nga Manan, delete tag ito yun. sa nga kaso manan apo, ibingay ito. Dagiti pa premyo. Another 100 pesos to be given away. Courtesy of our sponsor from Boston, Massachusetts, Cubsat Ron and Marivic. 100 peso load. Iti makapugto apo iti dito nga sunata. Iso nga lalaing nyo. Ulitin me with your name, age, address, and the title of the song. I-send nyo apo ditoy 0917-1500361. Okay. Ako nagadugamin titiks dito. Ado? Wow. Huwag nga ro. Disur na kisayam ko nagtatry. Oh, bata na yung... Sige, kisayam pa. Ibagam no ready. Ta tiraan tan. Baka no tiraan. Tiraan mo na, dagani mang kita kadatan. Okay nga Rod. Naka-ready kan balong? Wow. Oh, ready ka nga talaga. Sonata. Dahil alang nga iba ka papugtuan ta nga Rod. Oh, natibisita tayo. Natibisita Bag tayo. nga malam yung apo. Yes, for those who want to see us. Mga sir, pa-shoutout Santiago family dito ay Kamaal. Request book set. Nalpasan na po ti book set. Nakantami tatayan. Ayan. Nadaman na nag-text. Nag-comment. Gilbert Balesteros. Kantaman ko yung bulan no balin. Thanks kuya. Damdama po mga alas 2. Kasi Yan. 2:30 to 15. Kasi bago galas. Basta. Mga sir.
Ay, nabasa ka yun. Nauma dagiti agur-ura yun. Ang popogi nyo naman mga idol, pa-shoutout po, family mamawag, kan marasigan to'y punit, thank you. Naibangal daw karuba pa ikablaman ni Richard Benedict Conde Jr. Ken Merwin Bisaya nga madamag dinggungag ita. Dito'y barangay Diamantina, Kabatuan, Isabela. At tuwing araw din abo, iti papugtuami nga sonata. Kat ino na anlatan ata nalakalada ito'y. Akas pa nang ipadawat tayo iti 100 peso load. Bagla nga pag ML dagiti anak yukan anapay. Pag internet Pag internet. Anya, ti title na Daytoy. Logam den nga iruk no'y manang taayat mo. Diyak kaya't ang mapilit, tuy pusok ka mang sungbat ken ka. Masapula paneknekam, asikat ay napudno. Tapno di maikalang to'y ayat ko ken ka. Ketno punno manang dayta, ayat ngay datdaton mo. Urayem amaliing, daytoy rikna. Barbareng no at tanto, met lang mauray mo. Salwadang tutoy ayat, tatapnong di marsaat. Tartari gagayat, tanapud no nga ayat. Tapno nawan dua-dua, itiragragsak. Buklen dati naslag, nga arapaap. Tapnon ayan-ayat, taag nanayo nawan umatap. Lugo, apay. Ada na nga bagan? Daman. Kaso na apong kaslag tutudo iti text message. Oh my God, I'm so happy to see. Basatan lugam den nga irok no'y manang taayat mo. Diyak kaya't ang mapilit, tuy pusok ka mang sungbat ken ka. Masapula paneknekam, asikat ay napudno. Tapno di maikalang to'y ayat ko ken ka. Ketno punno manang dayta, ayat ngay datdaton mo. Urayem amaliing, daytoy riknak. Barbareng no at tanto, met lang mauray mo. Salwadam tutoy ayat, tatamnong di marsaat. Tartari gagayat, tanapud no nga ayat. Tapno nawan dua-dua, itiragragsak. Buklen dati naslag, nga arapaap. Tamnon ayan-ayat, taag nanayo nawan umartap. Tartari gagayat, tanapud no nga ayat. Tapno nawan dua-dua, itiragragsak. Buklen dati naslag, nga arapaap. Tamnon ayan-ayat, taag nanayo nawan umartap. Tartari gagayat, tanapud no nga ayat. Tapno nawan dua-dua, itiragragsak. Buklen dati naslag, nga arapaap. Tapnon ayan-ayat, taag nanayo nawan umartap. Tartari gagayat, tanapud no nga ayat. Tapno nawan dua-dua, itiragragsak. Buklen dati naslag, nga arapaap. Tapnon ayan-ayat, taag nanayo nawan umatap. Tapnon ayan-ayat, taag nanayo nawan